Matango fia lava oe le tua te male alo ma le nganga pa ia. E vi ia ma whafteia lo wanga le ne fiafi vi atu matu loto i atu oe. Whamanu atu ma whafteia lo lofa ma lo wanga le lei. Matu whafteia atu le tua i lau puipuinga ma lau tau singa ia i matou ni aso. Whaftei le ola, whaftei le manuia, whaftei le aso whapopoina mai aso lo matou ola. Mātou te whaaftei me umale tua nei whaia ni aso mo i mātou lau whanau. Whaaftei o nol whaalatanga e ala ia keriso Yesu ro mātou te mā. Whaaftei i le ola ma le malosi o le manuia whale nganga o mātou maua. Ano le manu malo na whaia Yesu i lunga o kāle varia le satauro. Whaaftei o mātou maua le nei fiafi le tua le saulotonga. Ia il wha moe moe o le tangata ola o nol whaalatanga e ala ia Yesu. Whaaftei te mā. Whaaftei lo manatu mai, whaaftei lo aloa lofa malo whamaoni ai mātou. Vi ia lau fio, vi ia oe le tua le fiafi. Mātou whaaftei fo le fiafi wa e te tai melu mātou ola. Whaifon whātou nuina al mātou pol klame pio na masani ai. Ai mātou te tuinatu i ato e le teimi le tua. A mātou sauni mātou te susu e ma hao au ina lau a fionga pa ia, mātou whalongolongo i ai. Wala watu ina ia whau umai lo nganga le nei pō. Whapena ona mātou mai ala o whiong pa ia le nei fiafi, tō ina mai e fo ise vaenga mātou te talanoina, whaunga ina le nei fiafi e whailea ma whaaminianga mo i mātou. Lo mātou te mai mātou wala watu whaamale mole se e whatasi mai, ma futa mai lo mana le nei fiafi, nganga pa ia whau ime umale a mātou whaia. Whau le whaalongolongo o te ngata le nei pō, Whau mai fo ia te au se au au nei whatau waa. E ma moli e tuala upu le nei fiafi e te sau noa ma e whetala i lau fio le nei pō e whau ngā ina le tangata. A umalawa fo ele mātou ngā luenga. Ia tu mau pe ia te elevi inga o le whamanu ma le whanetanga. Fo i mai le whatau waa ia i mātou. Whamanu i e si o mātou tunu i au tangata Samoa o lo salalau le nei lo langi o lo mātou iai lea tunu ma lea tunu. O te eo manuia ma lau whaamnianga e mise lava nei fiafi le tua. E lau whau unga ma lau whaamnianga i o tangata. E mise i la tō o la mātou ma futa. Ma whaalongolongo i au fionga. Ia vi ia lama oe lo mātou tua. Le tua le tama, le tua le alo. Le tua le ngang pa ia. Ia vi ia lama oe se ia oe le whaamavau. Ono Yesu mātou li i o te talo atuai. Amene. Ia e whatalofa atu fo i malenganga fifia, e le nei fiafi lau whasausonga Samoa, ia malo lava le soifua manuia. Whatalofa atu ai le pa ia male mamalu si o tātou tunu, o le swafa lava o Yesu le tātou whaola, au te whatalofa atu ai ma whawheiloa i atu i le pa ia le silasi o si o tātou tunu. Ia mata mai lava fo i maunga tele si o i maunga iti. Talofa iau au na pa ia le tua. Talofa auto le nei ke lope o na le tala le leia le tua. Malona finangalo. Talofa ia jo tō mo tō le tua. Ma inisio ma futa mai o lau whinga luenga. Talofa atu ma le ngang fifia. Le ngang whaaloalo le swafa Yesu le tātou whaola. Talofa le pa ia o Samoa nai tātou tamama tina mātutua. Tupu mai e fo si o tātou tunu. Ia le ngata fo ilea ia o nisi o lo mafuta mai e tonu o mauta ngase tonu o whalpui, tonu fo i o ngā luenga me o whainga luenga ele ni fiafi whatalofa atu i atu tau male nganga whaaloalo. Whatalofa iso se tasi o mafuta mai po whelava se atu nu o e mafuta mai e fo ni fiafi o te whatalofa atu i atu tau le swafo Yesu le tātou li whapilpele. Ia, malo lava le so i fo maua ma le langi ma, ia po fo i lava se meo e ngalue ai, ma e mafuta mai ai, ia ma e nofo ai, sa ili malo ai, misi o ainga, ia alofa atu ma, whamuri atu le tua ia te oe, tu sai fo i maleo mauina, ia pi fo i mātou li nei tunu, ia o tātou o mai tātou te sa ili mnuia, sa ili e lumana i o nai o tātou ainga, alofa atu, whaamanu i atu te lele atua i atu o tō uma. Ia, e whatalofa fo iso se tasi o asia si mai fo i tono si o mātou aitele o kilani, whatalofa atu i atu tau, whai fo asia si mai ono
Ia mafutanga fo e kalesia, mafutanga ainga, whaale lave o nei, so i fuanga tātou te iai, alofa le tua ma so sani atu ia ma whaataunuina fo i Paul Kalame fo whanga na malanga mai iai. E whastaimi e tue te liwa tuai ainga, ia alofa atu le tua ma whaamanuia, e tu sai fo i ma fo whanga Pata alofa i le sunga ia sau o lo tula i mai fo i nei fiafia lo manga lue atu, ia le tua, ia lava le tātou mtaile langi ona me mwhai fo ona, Mau fo nei lao matango fie tātou te whasoa ai le fionga pe ia le tua. Whaua wina i fo le tātou Paul Kalame pe ona masani. Ia o le tātou Paul Kalame lei o tutu le Upega ile Loloto i esong fuata i tasi le tāo le walu le fo o tātou sanga iai e le manuia ma le mawhana whana o le anganga pe ia o le tua. Ia, alo maia, si o tātou susu e le fionga pe ia le tua ma o tātou talanoa le nei po. Ia po whelava o le a tātou si mai fo ia se tusi po le mau ia po me se fo le tusi matei o lo tato fa solo ai alofa le tua ma vem famnianga mo tato umale nei po lo tato ye I nei fo I vai tau o vai taimi o le famna tuina e o le maliu o Yesu I le satauro o mau ai fo I tato le fa o le tanga so le ala tato te ye I le season o vai taimi ia o le vai sapa ia po le Holy Week o le vai sa nei ia po le aso sa fo I po le vai aso fo le nei. Ia o whamanatu o taimi muli o Yesu I lunga o le whunga ele a iai o ia le lolangi nei e le tino. O na whina whamanatu I na ile aso sa le laupama pe fo tātou tāu so o le tātou mta upu ia le whatau ina tele tangata Israelu. Ia meise fo I o tātou tangata Kirishano o le aso sa le laupama o le aso na faalia ai le mesia o le lalolangi ai mese lava tangata Israelu le aso na walo ia o le aso e whapena ona bava ai umai le lalolangi e le fio mai ia ma le titi atu o le tupu o le ali o Yesu Kiriso ia ile asidi anga iatu ile ayo Yerusalema e iatu ile fai tutoa inga ngai po sasai Le ala sa tātou tala noa I fo I ma ia nisi o vaenga tāua I le fo I vai aso na tātou tāua ai le vai sa lea ia po le aso sa fo I leo le laupama. Le ala I le vai aso le nei na nuinga o le aso sa zonga fua le nei taimi fo I ia o fealo lua I Yesu mai petania ngai e Yerusalema e asiasi le malu o na toi taimi o le tango Yesu e o le fionga pa ia le tua o le upu ma whaia na launga ma whaia na iana ngā luenga toi ngā luenga muli I lunga o le whunga ele nei na tutupu uma I tutonu aso muli nei po aso nei e wha mai le aso sa ai ma se ala sunga fua le nei aso lua aso lulu ia e o lo I le aso tofi o ina le wha mana tui nai ia wha ama sinonga ia mataimi na ui ai Yesu I ona popo ngā mata tu I lava si o lava I le aso freile whaamanatu ai le aso freile ia po le aso tonu leo le paseka whaamanatu ai le maliu o Yesu I lunga le sa tauro mo le wha o le tanga mo I tātou ia vi ia la le tua tonu foi la tātou te toe tau ia inisi o vaenga o nei vai aso taua ia e a tātou taltal noa I le mta upu luas fulu ma le lua, luas fulu ma le tolu ia me se fo ia msalo nisi vaenga e whai unga o le mta upu luas fulu ma le tasi ai o le a tātou si o tātou vava ai I le tātou mta upu o le mta upu luas fulu ma le lua ia o le mta upu luas fulu ma le lua te lolo whai upu luas fulu ma le lua le ana tātou whangata ele ringa le ana tātou amata ele luas fulu ma le tolu ia se yo o atu lava I lona whai unga. Ia, ana ona whamanatu atu a foi ia le tātou mata upu ia o lea tātou te iai lava I le vaenga lona ono o le tino ia po le o ngā tutonu lea o le Paul Kalame na whatatia ia matei o le whaingola na tusi o le amatanga ia ele ngata I lea o lea utala noa mai matei o nei mata upu mai whamatala mai ai ia mea nei ei loa mea na whaia Yesu I ngā ruenga ma wawenga ma mea uma na whaia Yesu ia me se foi o onga na sau noa ai Yesu
lua la vaenga e pe on tatu a mata mai lava i le vaenga mua, vaenga lua, vaenga tolu, vaenga fa, vaenga lima, vaenga tatu le vaenga lonono o le tino po le body o le tusia mateo e vai vaenga e te lua. Luinga tasi le vaenga ai lua ia ni kulupu po ni itu a inga foi le fa momonga o lo iai o le vaenga momua le tatu ta ua o le vaenga e fa matala mai mateo ia po narratives e fa matala mai mateo ni mea na ia moli mawina po ni mea na ia tusia e tusa ma mea na tupu ia mise voi o mea na ia maua mai easy resources o mea na ia maua mai a peteru o le auso o le ngata foi lea o tai o le kalisia man so tele te ngata na tufi mai ai pe na fa poto mai e mateo i ana foi le yanga materials po ana mea na tusia o le tele o nei mea fa matala e mateo o mea ne ngata mea na mai ai a mea foi nei e maua mai i fa maunga mai si te ngata le lana te toe fa matala ina i ni tala me o narratives na te fa matala ai o le vaenga mo le na a le vaenga e fa i uai ia se vaenga e tasi ia o le mele tau o le discourse ia po o fa matalanga po le fa matala maina Yesu o se o onga sa noa mai Yesu e fa no nofo lalo no so ia matala noa e tusa o se o onga e au mai Yesu e fa tau i le malo o lon tama le foi la tatu te le fiafil nei o tolu nei vai aso le tatu te tau fa umaina ia le vaenga matei o meo narratives i le vaenga lo nono lea o le ala vaile uma le vaenga matei o na fai o lo na fa matala mai lea o mea na ia va ai mfata oto na fa longo iai ai o le vaenga lo na lua o le vaenga le lo nono o le tino po le body e amata i le mata upo e lusu ma le fa ma e fai o le lusu ma le lima le vaenga la lea Yesu me tau o le Falele ole discourse ia po le Olivet discourse ia po le mele ole whamatalaina pe whaingoina e tangata skola ia o whamatalanga po a o onga wha Oliveti e alalana tau whapenga ole Olivet discourse of Jesus ia ona o neisa unoanga po nia o onga na whaia Yesu na fai a o iai o ia i lunga o le tumutumu o le maunga o olive. Ia i teimi muli ia mase i tautari e toi fesiri whaingita o na soo na la tu toi fo iai na o ese mai le malu ia ma atu ai ma fai ai lola na la unga lea po lana o onga po lana tautalanga muli lea. The last discourse that Jesus was sharing to his disciples and that was happening on the Mount of Olivet. Olive, o na lea lenga whai ngoa ole Oliveti po le Olivet discourse. A lea la tātou talanosi o tātou wawa aila ile mata upu lea e luse fulu malelua. O loo iai ina ile vaenga le na ile whai upu e lua se fulu maletolu. O loo iai ia ni fesili whaingata le au sa tu kaio. Se o fai tau ina le fai ue lusu ma le tolu e whapea. O le aso, o mai e fo le au sa tu kaio, o e ta ofi e le aise toi tu, o la tu fesili mai a te o whapea mai leo awe. O fai mai mose, a fai oti se tasi e le aisa na whanau, ia fai la na va ma va alo nauso, ia tupu aise ngafa mo lo nauso. Talia ngai, e fo ye si mai le uli ina le tu la fono le teu nome lona mta po lusu ma le lima na iaile le avo le tu langa na a oti ia le tane a se fini ala yesu no uso ia ona fai poipole e su ese ngafa mo le uru motua mo le lima tua tu la fono na ale ua tofu e le uli ia yesu i le vai melea fa mai le lusu ma lima sa e te ma tu la uso to fitu na fai avale uru motua oti fo oia e le fusa na fana o le na tu ina tuaila na va ma lo nouso na fa pe foi o lona lua ma lona tolu e o lava le lona fitu ai muri ai oti foi le fine o le nei a o le tu o ai o sola to o le to fitu e fai mana ia le avale
awa na whaia wā uma iai. Tari atu leo Yesu, whape atu ia te la tau. O autou se lava, ina ua autou le loa upu o tusi, ma le mana o le atua. Awa a o ile toe tu la tau te le whaia wā, pe nofo tane, ai la tau te pei o a ngelu o le langi, a le atua o ile langi. A o le toi tu mai o e woti, tau te le i whaita wai ea le fionga le atua i a te utou. O whapea mai, o au nei o le atua Abrahamo, le atua fo Isaako, o le atua fo Iakopo, o le atua e le se atua ia o e woti a o e wola. O whalongo ai le moto o tangata, o la tau tau whaiofo ai lea e lana mata upu. E matau lia o le awa, o maila o li ia fo e tofo Yesu, o le o li ia o lau sa tukai o. Tangata e le te li tonu le tue tu. Tangata fo ila ia ngā le lima atu si e te li tonu iai la tau e le pe o lau fariseo e a ma le autu si upu e te li tonu e le whengainga tuai atoa tau tu si a malaki a lau li ia. E whaia si fo le si tafo lau li ia. Ma la tau fo te li tonu ngā le lima atu si e te li tonu iai. E o maila lau li ia si li a Yesu. La tu te lor tu la fono. Ai le te li tonu e le mata upu e winga e le toi tu a. Ia, ma o se fisili fo, o se fisili tofo. Fa mai sai ai mātou le au so e tofitu. Ia ngau mongo whamitalanga le tana. Woti nei le leulu matua. Ia e fa mai fisili a raulia. Sai a mātou le au so ngā tofitu. Na oti leo leulu matua. Ia ona whaia vale o le lina so e le fafine. Se i taua e le lona fitu le wii. Tofitu le leika, sole. Kwa whare ko ngā fo le au sole. No fo uma e fa fine le, o fa mtalanga le ala uli ala utusi upu. Fa mai le, o feo ti uma la uli, a uoti fo ima le fa fine. Fa mai lor fisili kof tofo le uli. A ho ola le toitu, e makauria le te tonu le toitu, a al fisili tofo. A ho ola le toitu, pe a fai o le toitu, na te tonu ye. O ai la, o le tofitu le a, o le fai mana tane ia le. Ia le fine le, fai mana mai le fine le. Po ai lan ko fiku le. Ia, na te ulia la, o le tali le tali e Yesu. E tali atu ili tūlanga, o le matua i le i loa mama, il wale mala malama le au li, i matua i ofo ai le tali e Yesu, le poto, ma le ata mai, ia ma le whau tauta o le tali e Yesu. Ai sea, le anga fo i ese lava le toitu, ese le soifuanga le ni tatu te ola i te mile. O le teimi lei, o le teimi o le ola, ma le tāpena, i le toitu. Ai aho le toitu, ese mamao a le toitu, ma le olanga le toitu, the life in resurrection, and the life in this world. Teimi lei tatu te iai. Ai sea, la le fa mai Yesu, leanga a e oti loa o e o se atali, o e se afafine o le tu, a e toitu, e te le toi popoli le ngā mea o le whai poiponga. E le eini whai a wā, e le eini no fotane e le teimi o le toitu. Aisa, le anga foi o a ngelu o whamai Yesu, a wā foi o i lātou umae toitutu, o a ngelu i lātou o le tua o le langi. A ngelu o le langi, a ngelu o le tua. Ringa le koe aluso mafo fau se koe fia whai a wā, ke le koe fia whai a wā, te le tue fia no fotane, te le tue fia whai a sese whanau aisa. Le anga foi o le mea o le tino lewo i o le tino ngamo i ai o le tino le glorified body. E le se tino e toe mo moe ma se awa ma se tane. Le o le tino o wha ma manuina, o le tino pa ia, o le tino wha le langi. It's what we call a celestial body. O le tino na mai le langi e le tua. E ufufi ai le nganga o le tangata le ana, wola ma sao. Wale alu se ori ai sao atu ile atua le nganga, a ua iei malona tino wha le langi. Tino la le te tau na alu tono le malo le atua. Fa tasi ai mai Yesu ke riso i tono le malo, o le malo le atua. Tino le? A le lai popole le ulia, ma atu malala te ofisiri wha valvale ia Yesu. A lai fa mai Yesu, o lo le leia tu te ilo aisa, tu te ilo tu la fono na fa mai ai na ele. Te no me lusu ma le lima, fa mai i ole na, e no foi le si li le so atu ai a mosan fanau e le fai ngoina san fanau ai fai ngo o le fanau alo no so langa le oti
ai le sana whanau, a se upu le mele po le lau li ia, po ai le la fai ma pāna le whawhingi, o ko fiku lea au ngaka lau whioti, a le la la toi tu. Ia ele o mauti no fo i pe toi tu, au ale menga, ele o se mea le au sa kaio, ele o se mea se whaifi au, ele o se mea se sinao le atua na te mauti no, po ai toi tu. E wale telefo maliu tatu te o ia, e peia la tala noa mai le a inga matangata fo ia me se fo ile sunga fa fenga inga istemi e peia la mauti noa e le fa matalanga male fa vi inga male ia fa mi mita e fo ia ma si a inga il tele fa punga ile sao le nganga le tangata le amale a le mele na e matua ile ai ma se pre-knowledge, le ai ma se knowledge, le ai ma se aikia a tātou te lo ai li tangata le woti o la walu le langi, o sa auni e toi tu. Le ai ma se sina te lo na mea, na o le atu o la, ia e pe o na o ni sa afi a finga lava mani mea e tātou te mana tu natu, ia ma tau wha maa ngai ai le oti o si tama ma se teine, ia po sto inga ma si lo mtu a mea leo le toi tu. Lo o pisa la uli ia fa mai toi tu umana to fitu leo. Ai le mauti no pe toi tu, e le mauti no foi po ai pe toi tu le fa fine le, a lo fa mai leo li le. Pe a o la le toi tu, to la mai la vai ngoma le. Oi la, fai ma nava. Me Yesu, e le inga mea toi fai ele teime o toi tu. Leini nā mea tō te pole i tūlanga ma mea nā. Ele ai se mea e tupu, ele ai se mea tau se whai a vāpo, se no futane e tupu ele nā teipi. Noinga, tua pakasa o aritari e Yesu i fōringo lauri, ia malato fia, tofo malwhawhia poto. Whai po lusu malaiva nā itali e Yesu, tau te leilo e upoto, sile silanga mea, whamai Yesu, e whai tau te whai tau o tusi. Ai tau te le mana mlama i o tau tusi. E lua mena e whamai Yesu ina e le o iloa lauli ia. Pe o tata fui o la e whamai o la lam te lola tu la fono, ai le mana mlama i. Whamai Yesu le whai punga lusu malaiva. E tau te i le iloa upu o tusi. No inga, o ngai tau te whai tau tau tusi. I tusi o tau la fono, i tau tusi e lima. Ai tau te le iloa mena e tusi ai. Tau te le mana mlama i. E lua mea la e misi. Whamai Yesu, tau te le o iloa ina upo tau tusi. Lua, whamai tau te le o iloa ina le mana o le atua. Tau te le o iloa ina mena e lua. Ana whape iloa e lau li i mei e lua. Ana malama lama i upu, ma whaupunga, ma mea la e tusi a la tau tusi. Ia ngā ongi, mo pe ngā ongi me tusi ya. It's just the scripts to them. Ngā me tusi. But the knowledge and understanding was lacking. Ele ai ma se malama lama. Yo le telefoni ngā tangata i lewai tei. Ua ngā o le iloha le tusi. Ia ua ngā o le tele o le whaitau tusi ma le whaitau mo le tusi. Ai lo malama i le tusi. I le fionga pa ia le tua. E mana o via le malama, le iloha. A iloha le mela i le tusi. Ia ua whaingo fie foi ona. Iai le malama i le mana e wheliwa ina leo langa o le tangata. Lai whaitau i upo le tusi. Me tau te leo i loa le tusi, tau te leo i loa fwai ma le mana o le tua. E fe soa swani a te utau, e wha malama ati a te utau. Mena tau te leo malama ai. Tau lo leo fwai upo tau sulu ma ngā tau sulu. Tau sulu ngā tau. E nai tali e Yesu e le toi tu, le umano wha matala atua na nei. Ia, e le lope a tatu wawa ia na tau wha, tau ono. Ia fesili mai ia lesi e foi lesi scribes on metal to si upu voi ia kama ia pingi loia o le ia kai pe ni loia i to tonu o le foi le covenant o le covenant tangata Iutea tangata Israel tai pinga ka foi e vava ia tulanga o me fa penga tu la fono ma so foi le lesi li nga fai mai langa fesili o fele polo inga sili Yesu o fele polo inga sili which is the greatest commandment. O whai loa mai ma te o ele tūlanga i le vāenga lea. Ma te ora usatu kai o, ma leo wharesei o, ma leo li i pēr whai tau i. Se pe o le ngāru rua whatasi leo li e whai ngā lātu whisiri. Ne whai loa mai ma te o i le tūsira mai se whai upu ia. Le tūlanga fo le pe o le ai nau tā ua fo le vaso lente nei. Pe a fo i se asa i se teimi ia e se longa e whai ima me fo coalition fo le ku whatasi ia parti ia no ftai lolo ia se me ka o se kuri fa tasi ni parti
ngai le foi o ma te minge o le tula i male malo o le foi la coalition a ai se agree fa tasi ngi menge o ngi party au ila falling mai o le agree fa tasi le ulia au forseio au sa kaio au tusi up o fe al fangi i ko foi su ki fisili fa kam ko foi o so fa yesu inga ia te foi mo se me trap pa yesu e mai li a yesu le foi la o te la tu le si fisili le fa o fa o so isi o li ya le li fa la fisili o fe polo inga si ya a fisili foi la tu la fono fe tu la fono isi ya tatu mal mai tu la fono Israel e ono se lau se fulu ma le tolu mo vaenga ni i tu la fono ile se mele titi o le metele ono se lau se fulu ma le tolu close o le tu la fono ya ese ia le moral law polo inga se fulu le tu le amiola lo forseio mal natura lo forseio tu la fono e non fo ma vaenga fo le e tu la fono e si dia tu tau e tu la fono fiorolo e tu la fono e medium e tu la fono e la loifo luinga fa solo nga ila lo ai tu la fono e si dia tu le tau o ile sa wol fisila o feo tu la fono e silio na tau salona la fisili la ulia e lo fisili tu la fono a toa a mose ale fisili la ulia e tu la fono se fulu e popolo inga fo se fulu ale tua po fea e al polo inga polo tu la fono e sili e tali Yesu e ke la ulia e tali Yesu o le alofo i le tua malotua oi malo loto atoa love your God love your neighbor with everything you have with all your hearts me umolo ya atoa na ya manteulia la ya na umaloa wole ai ma se sia fe sili la ulia ia ona failo le o le fisili Yesu le la uma fisili o lia le la sa pa pe Yesu ia se fa kula la fisili fa po fa suma tasi fa suma lo fisili lo Yesu se ala o tu taufi ile keriso who is Christ olale what is your opinion about the Christ who is he ole foi son tupu anga o foi son tama po lo nga fisili Yesu ia te lia le foi na fisili Yesu na foi mta po fulu ono le mta tu tau mai ai fa tu Yesu yon so po le asitala tanga te winga ya te ya fa mai le uli yon so yo Yohane o Elia o one of the prophet ya so mai petelu o el keriso ne lau mal malama Yesu winga le manatu on so alo fisili le uli ia ile au tu si upu ma lau forsei ma le uli ia po ai ia ya ila tau ia matulia sa ilo le ia ele au li ele oferseo ma au sa kaio ma au upu o le leina o le mesia e sau mai a tavita ia le ana la tu tali ngai ele tali fa mai o la tali o tali fa mai o le mesia o la tali o tavita yes sa o le la tu tali ia matulia o le tali Yesu le fatolu falima e fa ilo mai ai o le keriso ele ngata e sau le leina o tavita a o ia foi o le ali o David. So not only he's from the line of David, but this Messiah is the Lord for David. O le ali o David. E siliatu lingala, e siliatu ngai lo David. Okay. Mo fa ube fasu mo le ono na uta va mai wa ese lo filio Yesu, o ese uma la ulia, o le ese si fisili. Tu ua loa e filio Yesu ia wa. Walu ese Yesu o le mawhaio na tali e la ulia. Ia le ata mai ma le poto te leo Yesu. O le mawhain tali e la ulia fisili Yesu. A e so se fisili fo ia na sau la ulia i le asolea. Na tali uma Yesu ilo na poto malona mateutia. Ia. Mawai atu loa le mata upo e lusu fulu ma le lua ia. Leu tato mei mai le mata upo e lusu ma le tolu. Tau pe lusu mal tolu o le whai unga lea o narratives a māteio. Po tala ia o mea ia whamatala i māteio i mea na vai ai. Ia ele i o ele te mina te tu ina atu i loa le whamatalanga po lea o onga Yesu mai le mtau po lusu mal wha e o le lusu mal lima. Mtau po lusu mal tolu e
Mai po le ase wala faingo fie e vai ai ma o ile mta upule lu suma tulanga e se fo le ta o mai ina failo mai ai le tulanga o amionga ngai ai fa ale tala the wickedness or the equity I mean the fo le ole iniquity of the Pharisees po le amio leanga o le amio faale matau o le amio le tau pulea atangata ia le au tai lotu me tau for religious leaders e vai ele amatanga o le ia faitau faapea ona fetala ia tu ele o Yesu ele moto o tangata mo so o faapea atu ua tie le au tusi upu ma le au fariseo ile no fua mose o lea i outou ana ai ma i outou whaia mea umala tou te whaia tua i a tou e ana iai e aua tou te wha o ao i a la tua mio a wa la tou le a wa la tou whaia tu ai la tou te le whaia pe le ma whaia no la tou whaia a wa la tou sai a venga ma mafa ma le a venga tā ma la tou wha i ua o tangata ai la tou te le ma whai o na wha ngai yoi ai so la tu tamai lima. Wala tu fai ya la tu ngā luenga uma, ina ia i loa i tangata, wala tu whalau tele ya la tu filateri, ma wha tele i tu pao la tu ofu, wala tu fifia fo i le mea sili e ta oto ai whainga ai, ma nofo ai su nako, ma ia alo whaina i la tu i malae, ia ta ua fo i la tu e tangata, o rapai, a o rapai, a oto, aua nei ta ua oto o rapai, a wae to tasila oto a wa o le ke riso lea, a oto uma o le auso oto, a ua foi ne i o oto, ta ua se tasila langi o so o lo oto tama, a wae to tasila oto tama o i le langi o ia. A ua foi ni ta ua oto a wae to tasila oto a wa o le ke riso lea, a o le sili i oto, ia te oto, e whailea ma oto o auna, o se wha maua lunga o ia ia tia, wha maua lalo ina lea. O se wha maua lalo o ia ia tia, e wha maua lunga ina lea. O le amtanga la lea o le mata upu. Ai o so o mai a le whai upu e se fulu tolu e o la vai lona whai unga. O lea lai tali e tua Yesu e se tali wha pea e wha te taua nga i tai lotu ia, po tangata ia. Nau wharisei o maleu sa kai o maleu tusi upu. I le upu lea. O le wou le whaperetania. E fitu le lei ia wou. O le upu leo le wou whasa mo mai i. O i tālo whai. Tālo whai. Lono inga o se mala o le ao o ia i la tau. A o lo whamatala mai fo e Yesu i vaenga te tasi o nei wou e fitu. Le mafua anga e alai ona o le ao o le mala i le auli ia. Po tangata. Whai lotu tai lotu. E a mio, foi lele e a mio e whaafia a mio tonu le lātou a mio. Ma lātou whaia le a mio leanga. Ko maila ia leo le wou mombua. Na tātou wawa ai e oi tālo whae, po tālo whae a Yesu. O lea e whae tau a ngai i le auli ia a. Na mai o le upu te oi tālo whae, e whae lo ai. Ia se tūlanga o se mala o le ao o atu i se tangata. Po se nuu, po se whapo tonga. Woe to you, le whapretania ruinga, oi tālo whae. A wha umi, oi tālo whae e le maa leia o le ao o atu i a te utau. O se tūlanga e wha no noa. Wha no noa o soi fuanga o se tangata, po o ni tangata po se whapoputonga, pe a sa uno i eile atua po Yesu, oi tālo whae. A wa ala o si le fia Yesu, le mea o le ao o iei, i le lumana i le tangata lea. Ua whai loa atua i Yesu i nei tai lotu le matau tia. O le wha masinonga e o mai ia i lātou. Ona o lo lātou a mio leanga. E le ngata fo i lea o le lātou fo i le whawhia mio tonu. Ma lo lātou whati ngā ina i tangata. Ia, ma lo lātou ma mionga o lo lātou whaia a o lātou o tangata. O lo lātou tai ina ia nganga ia po o leo langa whaale nganga i tu tonu o le nu o le tua. Wale oi tālo whae mo mua la lo i ele whai pa suma le tolu. Oi tālo whae ia te utou tusi upu ma whareseo
tangata pepelo. Na ele upula tangata pepelo. You are hypocrites. Awa wo to puni le malo le mafuanga la leo le talo fai mua e le uli ia. Wo to puni le malo le langi tangata. Awa tu te le ulu atu iai foi o to. Wo to vavao tu foi ie o le a ulu atu iai. E mana tua le auso le fiafi. Na o Yesu lava o ia o le fai tu toa e ulu o tuai i le malo le tua po le langi i le manuia. Na o ia lava o le ala o pumoni ma le ola. Aisa, o ia o le faola. O ia na whaia le tongi ola. O ia e ulu o tuai li tangata i le ola e whavavau. Ma te ia fitu o lon whai po suma le tolu ulu atu i le ala e vapiapi. Awa e tau atu i le ola. E ua le ui le vala va tele o le lalolangi masatani. Awa e tau atu i le malaia. O linga le ua, o tau atu i Yesu le ulia. Ia utou ro le leina paua leo le ala tau te sao atu ai wana o le whai tutoa. O le utu tau talatu o au e sao eli tangata i leo lai whaava. O asio na whanau lawe. Na matua te ena lava lau wharsai o le awa noa. Leise tele tonu, leise whatu tua i mea umana sao noa Yesu. O le fwe la ua, ua la tu whaase se eis tangata ia la tu te taita ina. Ua le sao tu e fwe maisi tangata i leo lai whaava. Ise o onga taua i mo tātou whai se au, lau whai lotu. Pe a whai tātou te pei o le ola ai le au wharseo ma le au sātu kaio ma le au li ia. Tātou te teita ia ma la unga atu ma watu le upu i tangata. Ai o le o onga le tātou te maua mai i. O le mwhai o no tātou tausi ma o lai. Ia me se foi o le tātou le sāwa wali ai. Wa o uina ini tangata i le tūlanga o lo tātou teita ia. I se tūlanga o le ale mawhai ai o na o lātou maua. Le manuia ma le ola e whaavau o lo finangalo le tua. E te tau o na ho i ai lana whanau. Me le e sele, our responsibility as shepherds. Ke le o kako responsibility mai isu e le tusanga luenga o lona tau pe lusu fulua. Nei e fai pe lusu fulu walu, lusu fulu iwa. E tau no Yesu e whapea. Yo tu tausi i lau lafu mamoe. Wa o te alofa na ufa tawina i lo lava toto. I think it's verse 19. Ai e ngā le matau pe luas fulu. Whamai e Yesu, whamai e la onga la apostolo Paulo i whaife au umai ana mai tono Efeso. Whamai a le nei o tau tausi ia e le lafu mamoe o malava o tau fia i o tau e le nganga pa ia. Pea po lusul valu. Whai ma leo leo. Ia leo leo atu i le ka le sia le tua. Ua whatawina e ia, o ai o ia, e Yesu. Mona, e whai mona, i lona, lava toto. Ta ua ia Yesu o lana e ka le sia. Ma le foti, whai atu ma, whamanatu atu ma, matu leo honga. Ai mata lai fo ia uia, i le ta ua o le tato ngā luenga o lo whaia. Luenga, o le mata whai oi, ma le me wha mua mua e tatou, ia sao le nganga o le tangata. I le ola e whaavavau. Mau o tātou maua whaatasi e le manuia lea ma le ola e whaavavau. Le onga lea mai i leo lia. O tangata whai lotu, o tangata e teite lotu e whamai. Ia, na, ua vea o tōu ma tangata ua pupunia le langi mo tangata e fio atu iai. Whamai Yesu, e tūte leo iai. Ua mafua e foi lao na leo iai tangata ngā tō te wawa ia mo tō sia. O le oitalo whaelo na lua. The second woe. O le whaipo suma lima. O i taro whai a teo tōtu si upu mwharseo tangata pipelo. A wa so o le sami malau e lele a teo tō. Ina ia lotu mai se tangata. Pe a maua fwoi o ia. O no tō whaia lava lea. O ia ma tangata o kena. O sili o na leanga i a teo tō. Tai lese se senga ma le mele no matu. Ngai. Ia tu fwoi Yesu i lana. I lana oitalo whai aisa. Whamai tū te o su e solo mai tangata i lea mea ma lea mea. Māneia. It's a good thing. Evangelize ta mai nganga i tu tonu. E songponga. Mai Yesu au tō mai.
ia ona o le e utou ringa le tala Iesu i le leanga o mea lo o i tangata mo mua o a mionga tangata ia e teita ia lua o le mea lo o ai e le o sao ma le lei le o ina o tangata i le fionga pa ia le tua mai o tō whaia i la tō ma tangata e o i kena o tangata nai te tau o no i le o lai wha waisa o le tō ma tā whaia i le na se le tā ua o i tālo whaia lona tolu whai pa suma le ono ma suma le fitu o i tālo whaia tu i tā waso o e whai mai ai se tau tō le malu o le ai lea a se tau tō i auro o le malu ua maua lea tangata wā le ai ma le tā waso wa o fesili o le auro po le malu ua pa i ai le auro na le pe e fo e fa ese mai le uli ia ma le lanto ma la tua mionga e fa ila le malu ma le auro e o lo fo le mele o ina mai tanto ia em fai ona fasili le au fai lotu le tupe ia e fa lo na lua ia le tulanga o mata fai oi fale o le tua po mata fai oi e ola i ma moe mtangata o le lafu ma moe le tua a le auro le tau mai o fasili o mai o to fasili le auro ai tu te le lo wala na pa ia le auro wala na pa ia le tupe ona o le fale o le tua ngai ai mai le Yesu o to ta waso o ta e isi ta waso te le yo se lui ma se upu le tele lo mai mo tato o so au na vai au ile ta o nga Yesu ila uri ia mo la tu ta mo la tu tanga ta waso fa le nga ia a ua la tu te ina vo isi tangata ia ma o ta waso fa le nga tuai mai la tu o italo fai po le wolo na fa o italo fai ia tu si upu for seio ina ia ai lo la tu wola fa fia mi o tonu ile fainga o la tu sfuruai ia wa i le hoi pisa la uli ia se fuluai ma me avel falo le tua ave mai Yesu ia wo tu faia na me uma manei ai wo ia fai ma le fa maoni ma le ami o tonu ma le lofa e bolusu ma fa me o to fa pilia le namu alwa to me fa punga nga Yesu o to fa pilia le namu ai follow a to le kamela la winga le me ya foringa mai ua la to fa itete ne soli me alaiti ai o le taimi anga tasi at the same time o la to solia ma faia le anga sala matu ya o to fa pilia le namu simela titi ai to te le lo o na o matua te le ali to anga sala nga o fai ai to te le lo ia al na fo na fai ama le lo ma le mautino te utala ele tulanga ia o tulanga o sfua i ma me fai ele ale uli ia la utai te lotu ma tulanga me va pena o le na lima o italo fai lo na lima fa tu sai Yesu ni te lotu i ipu o fa mai na mai fa fo au tonu o lilo ai le pal o lilo le palpala ia o la to nga luenga fa te tai tonu le kale sia ia fa pena fo ta to pe folinga mai ma nei ma tango fi ai o tonu ia o le olanga fa le nganga mo la tu loto ia fa mai wa tumu ile ele lea male mana o tele o italo failo no pe polusu mar fitu ia fa tu sei na Yesu nei ta i tunga mau o vali ma nei mai fafo au tu tonu o tumu i ponga ivi o tanga toti o italo failo na fitu po le wolo na fitu fa po tors fulu ia fa ia tu Yesu nei ta i lola to te wingo tunga mau o perfetta fa mai Yesu sa fasiotia e tua o nei for sayo ia perfetta le tua i le fenging tuai o manatu nei for sayo pe ana ola i la to le taimi o la to tua se manu e sili atu i la to nei o la to tua a lo i lo le ia Yesu a faia na le anga le ami o la to tua e o mai fo ia i la to tu sa pe anu fa pe la to ti ola i le taimi o la to tua e sili atu le anga o le uli ia le ono fo matua i o la to tua sa si le fili le Yesu o la to loto e le ma o lo faia le ami o le anga awa e le o toe manao o la to
whaasala ia te ia. E leo toi mamao, ona o leo le whaasala ia i lātou. Ona o le tūlanga o lātou a mio, ma mea o lo whaia. La patai Yesu i tai lotu uma nei e pe ona i atua i lau sātu kai o mana u farasai e tusa o lātou ola whawhiami o tonu. Ia maa se la patai inga e le ngata o la patai Yesu i lau lia. A o se la patai inga fo i lea mo i tātou lo tātou taimi usu matua whawhine. Whina ngalo Yesu i tai lotu. I vai taimi nei ina ia o lātou ola i lea mi o tua. Tātou ola i lea mi o tua. Ola i se alofa moni ma le whātua tua ia mausa li i le tua. O le ola whawhiami o tonu e tai e tuai, tai mai lātou uma o loo mulimuli ai i se māleia, i le māleia ua whai ngoina Yesu o le woe to you, oi tālo whai ia te outou. Ia, ona tālo le whapupunga ngā o le tātou mata upu e luas fumo le tolu, ia u te loa, ia masalo le a tātou la atu loa i le tātou mata upu e luas fumo le wha, tala tu e fo lo tātou leina pe a sfulu te ai leiva, ia, mai e fo i sofi na ngalo, mai e fo i sofi siri, pe la se me te fifa popo mai le fiafi, ia sa auni e vavena e vili mai te fo uma le tātou taimi, ia a le mata upu e luas fumo le wha, so mtu wafina, o i lena utaua, na a matai, ia lea o onga po se tautalanga wha le nganga Yesu, ia o onga po mea, ua fia o tuai o ia, i on so. O linga maila i le mta upu le sfulu, e lus fulu malfa, o le, salo po le aso tofi, le aso tofi le tai ao, a ngai le fiafi le taimi na whaala taina i lo Yesu ma watu i ono wha msinonga. Salo po le se taimi po le ale o le fiafi o le aso lulu, ia po le tai ao fo i o le aso tofi le tupu i mea. Wa le fato au ese mai ai Yesu mai le malu ma ona so. Asa vali ese mai Yesu o le toe ulu fale fo ile o Yesu le malu o lo ne toe ulu fafo fo ile ma le malu le. Malu atu e loa ma o lo i ona popo ngama maliwa. Ya so le. Ne sa wela mtanga o le mta upa pea o na ulu fafo le o Yesu o lo ringa sa Yesu o lo na launga muli ale le aso le tono le malu. O lo nta ma. Ulu fafo le o Yesu ua maliu ese le malu. Na o mai e lea o na so o ia te ia, e whaasino ia te ia le fale o le malu. Heupe lua. A ua feta le atu Yesu ia te ilanto. O utou lilo ea nei mea uma. E moni o te whai atu ia te utou. E le toe ai lava se maa i lunga o le te si maa. Ai uma o no solo ia i lalo. Ua nofo ia i le maunga o olive. O no mai e lea o le uso ia te ia ua na o i la tau. O whape mai. Ia e whetalai mai ia te ima tau. Pe o a whea mea. Pe se a fo i se whai longa o lo maliu mai. Male ngā taanga o lo lagi. O na tali atua i leo Yesu o whape atu ia te i la tau. Ia o tau nei whase ina o tau. E se tasi. A wai to tele e o mai lo ingoa. O whape mai. O a unei o le keriso. La tau te whase se fo i tangata. E to tele. Na whangata mai e na, a leu tatu o leu tatu whitawina i na le whailonga mua. A la tatu to e fo i a ngā i le whatawa ina o le mata upu lei malona winga a to toa. Whamailu mtalanga i ngā le tuspa ia. Ua vavalo mai Yesu i le whatafuna ina o le malu. A vai le ata a toa o le mata upu lea. O som tua mawhini. E whataua i le mata upu a toa. E le ngata le mata upu lusu malwha. Ai whape foi mal mta pulusu mal lima. E whata uai i ale toe a fio whalua mai o Yesu. Le ata atoa ngā wheng, o le context ngā, o le tusi atoa, a mio mta upu atoa ia. Mai se al mta upu lusu mal wha. Ia mal mta upu lusu mal lima. E whata uai nai i ale toe a fio mai o Yesu. Mal mta upu nei o le toe fio mai o Yesu, sum tua whawhine. O se mta upu sili o na taua. One of the very important doctrines in the Bible. Ta upu nei ole, the second coming of Christ.
E pe folinga mai ele atoa le tala e winga ia Yesu pe a fai ele aise. Ele se vaenga o lona toi e fio farua mai e whamatala ina whatasi ai. Na fio mai Yesu. Na maliu Yesu, ma toi tu mai Yesu. Ma toi e fio atu Yesu i le langi. Ai ai fo i le aso e toi e fio mai ai o ia. E le aso. Pe ana utaua e le se ato o toanga o le tala ia Yesu, ma e le fo i se ato o toanga o le tala whaasolo pito o le tangata. Se ia vanga na ua toe a fio mai Yesu e se taimi le lumanai. Ma ua whamatalaina mai e mateo i lana tustusinga le matautia ma le sosia o onga Yesu i mata upu i lua e winga i lona toe a fio whalua mai. O ni mata upu e lua mta pulusu ma whama lua suma le lima. O lo mauai i ani vaenga ia pe lima pe ono lo i tonu tu fatasi ai ni vaenga ta ua e winga ia Yesu. Ma meo lo va ai tu ia ngai ile lumanai. A mata mai ali teimi le ana sa no ai Yesu e winga le manu manu. Si o tu lava ile lumanai. E lima ni vaenga o le a o watua. O lo iei tono mta upuia, e lua vaenga le mta upu lusu malfa, ia mani vaenga se tolu, o lo iei tono le mta upu e lusu furu ma le lima. O me mua, o le fai upu mua e o le tosu ma le lima o le tusila, o le mta upu lea lusu malfa. O lo whaata wai nai ia me tau o wha longa o le toe a fio mai o Yesu, pono toe fio whalua mai. Lua, o le mata upu lava le lua suma le wha, o le whai upu e tolu sufurma le ono e o le whai unga, ia po lima suma le tasi. E wha tāu ai ia le me tau o le sa uni le tangata mo le toe a fio mai o Yesu. Luinga mua o whailonga ia lava ai le tangata, le e whaatali a Yesu, lua ia sa uni lola le tangata, i le toe a fio mai o Yesu. Ina ua ia, va aia whailonga ia. Tau lole le melo n tolu, le mta upu lu suma lima fai upu mua o suma tolu, o le wha tali a le tangata mo le toe fio mai o Yesu, le u wha tali. Wingo le upu mua, o le wha ilonga, upu lona lua, o le sauni o le tangata, tolu, o le wha tali o le tangata i le toe fio mai o Yesu. Ia o le wha, o le tā pena penanga mo le toe fio mai e Yesu o le tangata. O inga e, tau ile se senga la ititi o le upu o le tari o le whaateli tali. Ia ma le preparation, tā pena. Ia ma le vaenga lona lima. E le mta upu lusu ma le lima fai upu tolu tasi o le whaono. O le wha masinonga o le tangata. E le toe fio mai o Yesu. O inga e tolu mea, o ia mine lima vaenga. E lua la vaenga le mtau po lusu ma le lima lusu ma le whae pe ona utaua lela la tatu tala noai i vaenga nai il vaenga mo mua ma e taua ia o le iloa ma le malama le i vaenga ni e lima i tono mtau pui e lua o le ama tua fe soani lea i le tangata e ta pena ai ma sauniuni ma tupu e fo lona iloa ma lona malama meso lona whatutua e ta pena ai i lona tele tununga le ia e toe fio mai Yesu. A la so soani le ia toe. Pa e mala malama i mea i vaenga i e lima le atatou tele noa. Le ama tua so soani a i lou soifua, wha tele tali lou soifua, tāpena pena, i lou soifua, sauniuni, i lou soifua, vai whailonga ma mea o lo i el temingi. Tele i o se taua ma se au ngā o vaenga i e lima. Te a whai o le amatuai e malama le lei ai. Tatu amata maila le vaenga mua o whailonga o le toe fio mai o Yesu. Mai tolu ni vaenga ni i ei nai fi whata waina mua. Tatu te fia va i le wha in meka o le context lenga o taua. Po le atonu lava le meo lo wha au tū i ai le vaenga mua. Le whai upu mua e o le tolu suma le lima. Taunga vai po le ale le context. Po le ale au tu. Ie fa ingoe nisi o le ano tusi. Po le ale ano tusi. Po le ase me o fa au tu tonu i ai ia le faitaunga lea.
Ia mai se foi o le asona apalai po sona au te lenga a ngai ile mata upulea e winga ile toe a fio mai o Yesu. Ia malisi mea ngai e o menini ia o te whātua i me tonu. I te tau nei loa ni te ngata whātua tali ia whailonga. Tau na māla malama i whailonga. Ia malimelo na tolu. Ia i loa le tangata ua lata mai le keriso. Ua lata mai le toe fio mai o Yesu. O le memo mua la tatu wawa ia. Ia i loa le au tu o le aonga. Know the context. Fe mua o le tolu. Lena u whaita wina. Lena u whaita wina nei. O fafo Yesu. Maliwe se malu. Ia ai o atu o na soo. Ia e pe mana o na soo. Se i toi whatepa Yesu i le matau. Tia ma le matanga o fio le malu. O le vainga le tae ao lea. Ia po le fiafi fo lea. Po le ale taiminga o ese mai ma le malu. O mai o lawa i loa Yesu. La iele la ngona whaanoa no Yesu. E tele vaenga e leina whaanoa no Yesu lea so lea. O lona taimi muli lea i le malu o lona tama. Lea walu ese mai. Ai lenga te fo i lea. O le malu lea ua ulfafo mai ai. O lea ua i loa Yesu. Si le fia le Yesu. O le a faa tafuna ina. Isi taimi e leo toe mamau atu. O le a malepe ma faa tafuna ina. Le malu lea. Le la walu ese mai Yesu la ua ulu patu o Yesu le malu. E leo toe fia tepa fo i ai Yesu le malu. La walu ese mai. O ngai lo le meo le ao le malu. Ai fa mai le fai upu le fai upu le fai ungo le fai upu momua. Fa mai ua mai le ulia. Pi e mana na o e toe te mwhaia e toe draw the attention o Yesu. Si toe tepa Yesu. Si toe fa sino i Yesu le makau kia ma le mangai o le malu. O le winga ngā o le tūlanga o le mana na o le au so. Si toi fai Yesu. Si toi fai le makau kia o le malu. E wa le malu nei. E wha maururunga i tangata i utei e le malu nei. O le malu a so na whai a so na whai se tangata a blasphemy pe so na te utala se tangata e winga le malu nei e tau ai ma. Me ngā lenta wo o stoi ngō Paulo. E na ua tua isi se ina ma tua i fuaina wa mai ua ula Paulo i le malu. I ana malanga ma. Nai fo i mai Paulo, fo i mai Jerusalema e sau. Tua ina se e fo i lele tangata o le nuu. Ia ma tui ti ata wa i Paulo e sau le malu le. E makau kia le malu. I le va aia tangata i uteia. Ona e pei o se mea e mimita ahi i lātou. Ia, me se vo la le toi whainga le tangata leo Herota le sili. Herota le sili lea na ia i le teimi o Yesu. Whanau mo Yesu o i le Herota lea. Tangata lea no na toi whaia le malu lea na. Malu lea malu lo na lua. Malu na whaia seru pa pelu. A lea lau tangol tangata leo Herota le sili toi whai le malu. Whai le maa taunga tā, whai le maa tā ua, whai ila le mabos mo me uma. Na whai ele talaanga pa malama ele toi whainga ele tangata lea o Herota le sili o le malu lea. Wha se fulu ma le 5 tausanga na tau ma whai e Herota e wha uma ma whai le leile ngā luenga. Toi extend, toi wha te le, toi whai uma le malu o lea tu. Malu lea. E mi mita hila le uli ia. Tau mwhai la uli ia e wha te pai Yesu le malu. Lea toi whai te wina whamai. O na urufafo lea o Yesu, o maliu ese le malu. O na o mai lea o na so o ia teia. Te winga le sāwa li vari mai o na so o i tua alua laa Yesu. La ngona, emotional Yesu i o na la ngona. Ai tele ai mai le solo le uli ia. O mai lea o na so o ia teia. E whaasino ia teia i fale o le malu. Ia teia i fale o le malu. Inga rau mai ka mai Yesu se i koe ke pakasi ka le maangai o le malu. E femi tai mai la le uli ia Yesu. Ai tali Yesu, ai fai tala Yesu le fai upolona lua. A ua fai tala iatu Yesu ia te lato. Wou tou leiloa ea nei mea uma. Ai te tala Yesu e winga le malu. Ma Jerusalema, le ngata le malu. Ole destruction of Jerusalem, the whole of Jerusalem, the city of Jerusalem. A misa ala le malu le ai fai tau i ele. Le foi le teimi le fam talanga le a Yesu. Ma tou leiloa ea nei mea uma. E moni o te whai atu ia te utou.
E le to iai se maa e lunga o le tasi maa. Ai uma ono solo ia i lalo. Ya, na uma e lole ina e le o to iesi si whamtalanga o to e tau mai ina. Ringo o te mile le usa vali wai oa nga i le maunga o libe. Le sa vali, e le mamao, a o le usa vali. Na ala i ele cap na ia ina le whai upulua ma le whai uputolo. O le to iesi tala. A la ua, it's something for lele to make them think. Le uli i le uso. O se tali Yesu o whaile ama mea o whatupu manatu. O vevesi e la ma o fo le uli ia. Boi, re ka ku whaku a Yesu e koe kiri kasi ala manu manu. Mai o le manu manu sol. A le koe kiri Yesu, a le safari Yesu, a le whamelang kala le whamai. E ka ku ke le iloa ia mea. E le asoe. E makua nguki e whamai e le koe ki e le si maa e lungo, le si maa. Lo ingala makua nguki, maale. Ia maa si maa ki ke le ia whai mele manu manu. Valo ingala whai upo, il whai upo e lua. Ai o lo le whai upo e tolu. O le lau e moa e le aka le ua ilunga le maunga. Ta mai lo le whai upo e tolu, ua nofo o ia i le maunga o olive. O na o mai e leo le au so ia te ia, ua na o i la tau, ua whapea mai. Yesu, ia e whetalai mai a te mātou, pe o a whea ia mea. Ia le lau whisili e tusa malitala Yesu, len whai o i lumo le manu manu. Ai le tepa ia Yesu. Mai Yesu, a tu se whapunga whapea whisili au lia, se, la lau kala leng whamai loi Yesu. Master, what did you say? Explain to us. When are all these things will coming to pass? O a whea la kukupu i mea inga e whamai e le koe ke le si maa e lungo le si maa. A na ki whakaulau kala i le manu manu. O a whea. Koe so o koe marisi vai anga o le whisiri. Pe se ha fo i le whai longa o lo maliu mai, ma le ngā anga o le lalolangi. E ana, e lua whisili ngai e inga. Whisili po a whea when and what. O whisili mo mua, o a whea e toi tu tupu ai, o a whea tu tupu ai mea ia o e whamei ai Yesu. Ma lesi whisili. And what are the signs? When and what? Lua whisili. O a whea e kupu ai mea ia luinga e whaatau a ngai. E le manu manu. Le whisili mo mua. A whisili lunga lua e whaatau i le toe a fio mai o Yesu. Mali unga o le lolangi. Ia ona tali leo Yesu le whai wha, ona tali atu leo Yesu o wha pe atu ia te la tau. Ia o tau ne i wha se ina o tau se tasi. Ia nau umon whai tau le. Tu sa la le vaenga na. O le vaenga mo mua le na, po le whailonga mo mua le na. Ai si o tatu toi vai e tatu visiri ia. O le visiri mo mua, when will this happen? O a whea tupu ai le mele. Tesi visiri o a whea pa uai le maru maru le. O a whea pa uai Yerusalema. Ia lai whaata tau ia le whetalai ngā Yesu a wau le o sili while le Yesu. E le o toe atoa se au ngā tupulanga. Po se whase furu tau sanga e tu ai pele maru maru lea. Ai ta lepe ina i lalo. Au no whaata tau le pa ua Yerusalema le tau saunoanga Yesu. Leana whaata tau nuina le ti a fit se furu. E le tai au foi lea o e ngoa ia Tito. Tito Vesepeni. Tangata tai au o se tasi o Caesar, se tasi o Kaisa Roma na tulai mai na mai tai. A wina mai el tai au lea. Ia malana ami. Ia mawhasi o tia ai tangata e over tasi 1.3 millions. Wawari tō tele o tangata na whio tia i leos whainga lea. Na saule os whainga, saule search a tangata Roma. Whasioti ai tangata e miliona 1.3 winga tasi malitolu. Tuatu o telea. Susunu le manu manu, ta lepe le manu manu. Ta lepe le ai, wha le ngaina me oma i tutonu le ai. Lea e wha taunu ina ai, le valo anga le ai Yesu. Ai mavo faula i ai, e le taimi le tupu au le ti a fitse fulu.
ia ma le tausaga na maliu ai Iesu. Pe fa le ti a tolu le na maliu ai Iesu, fa mai se le ti a tolu lua. But let me say it's 80, 33. Alo luinga la. E tolu se folu ma le fitu le leia tausaga na whaatalitali e le teimi e whaataunu o le valo anga lea Iesu. Tolu se folu ma le fitu tausaga. Wa tolu, whaapopo tolu fitu, ua fitu se folu. Tu titia a toa le fast folu tausaga. Ai ei ai si au onga wha mai fast fulu le ia tausanga, ai tale pelo. Pio whitalai ngā Iesu, a o le i mawai atu le nei au ngā tupulanga. Kaso le teimi o ngā tupulanga e fast fulu tausanga. Le alai tātou te wawai ai, le whaataunuina la ngā, o le tali la ngā, o le fisili mua. When? O le si fisili. What will be the signs of your return, of your coming? O ani whaai longa o lo toe a fio mai, malei unga o le lalangi. Ia velole, ese la ela me lua e lua event, e lua ngā taanga, e lua me e tutupu i, o le ngā taanga o Yerusalema. Ngā taanga o Yerusalema, ma le mele va ia te le malu ma mea malama. A o lo tu whaatasi mai, ma lesi mea e tāua, o le ngā taanga o le larolangi. Awa o le toe fio mai Iesu. E toe fio mai Iesu ma umai ma le larolangi tuai. Ia e fotu ai mai le larolangi fou ma le larolangi fou. O le maa lo ke riso ma le ola e whaamavau. I tu atu o le soifuanga le nei tātou te olai. Lo inga lai tātou te wabai e lua fesili. Sa fesili le au so ini fesili se lua. Ma e tā ua le loa nei fesili e lua. Awa o le ātaliina e tari lava Iesu i tu tonu o ana whamtalanga o ana saunuanga ia. Fesili mua. Ia le ngata foi leo le fesili lona lua. I mele le a tātou tala noa ai. I le vai aso ma le foi vai aso i tu atu pe a umale aso malo lo le la so nei. A o nei tali e lua. O nā lava e wiwa tasi tu tonu i. E fōringa mai e te malama le leia i ai i a pe a tātou tala noa nei ma malama. O tali e tali Iesu i fesiri e lua. O ngai tali wa tasi e ia. I lesi vaenga o le tusi. O mata upu ia. Ia ma lesi fo i vaenga. E whai ui ai le vaenga o le mata upu le e lua sifuru ma le wha. Lua fesili, lua tali, lua teimi te tupu ai, teimi momoa, o le teimi, o le ti a fitu fulu, le kufatu Iesu, o le malu lea, te le pe lalo. Le gauti le tue vai le mele, kuk wha maua lungai, e o mai le fili, se i fai se wha masinonga, e o mai le fili, e fai le wha masinonga, e te le pe le malu lea, leanga wo tau te eina, le fai tangata Israel. Wo tau te eina, ia le Mesia. O le na sau e vatu le ola, ma le manuia. O tau popole e le fasa loto o tau mai Roma. Ai le o le autu le na o le ola lea e ola ai o tau ma le soifuanga. Tu te leo mana tunatu le whengainga ma le atua fai whengainga. O le atua na te avatu le manuia ma ave o tau i le ola e whaavau. A le tu te misi le awala ngā i mea ia. O le awala lea o te tautalatu, au le tautalatu, tau te mau ai le manuia lea. Tau te mau ai ia le ola e whaavau. Maise o le mafutanga ma lo o tau atua e whaavau. Aua misi a o tau nei mea uma. Tātou wawaila i pe ona utaua. E umon tātou tala noa ai, tātou loa, e lua tali o lo tali Iesu. Aisea, aua fui o nei mea lua. O le atu tupu uma i le lumanai. O lesi e vave mai, tolu sulfitu tau sanga e a fo e whaatali ai tupu. O lesi mea. Le ai e whaisina mamao. Le halava ele i o mai ai. Aisea, o le halava ele i to e fio mai Iesu. Ma lesi la mea e se le tāua tele e le ata ato ole. To e fio mai Iesu le tātou te tala noa i il vanga. Le la amata lavon tātou o te ai.
ile vai so intu atu ba tatu te tel no ma tu li fo meta o to fio mo Yesu sum to va fini ele fa pena le tasi ai lua va en o to fio mo Yesu na la o to no le fio pa ia le tua o le to fio mo Yesu ile si tianga si tia la na kalesia ma le fio mo Yesu ilona fio fa lua mai pe a o mo le fitu te usanga o poponga o te tele tonu i ere si tianga o te roto tele o lau whaafonga ma nisi folo mai mo mai ma tātu ma futa nei fiafi. E le tele tonu i si tianga. Yeah, that's okay. E ele se senga o tele tonunga me whapena. Ai ono o lea e tu si e tu tonu i ia vaenga i e lua. E le ngata o le fio mai o Yesu. Ilona fio mai whaalua. Ma o mai il fonga ele nei. Malona fio mai ele o mai fonga ele ai sa ngata yao ma ave ai le kalesia ma o mata upu le lusu mal fa lona fa upu tols ful mal lima pe amoso te mi fa te ulanga u mal ta tu te tols mal lima nga ila bul fa ngo ina fa tala fa matala mai ai le sitianga le se senga e mai ma vai atu le langi mal langi o upu ele ma vai atu la vai fa upu la to su malono e lo ai ese lava le aso le mai le aso le fio mai su fa lu mai o le aso le fe mai o le aso ma le tu aso lo luinga there is a specific day e le aso fa toinga le aso e to e fio mai su li sitianga o le aso ma le tu aso e le lo e setasi e le lo lava e angelu le langi wa na o lo tama lava ai pe o lo tama e fa pei fo i pe a saule atali o le tangata a wa e pei ona faia ona po a o le yo o ile lolo wala tu ai mainu wala tu faia va fo i fa vanga wa o lava ile aso wa ulo tu ai no ile va na ai le lo i la tu mata le lo ta tu la so sitianga na le lo fo i la tu ina se i o le lolo ma ave se ina i la tu umo e fa pe fo i pe a saule atali o le tangata o io no po e le vao tangata e to lua e ave le tasi ai tu le tasi e o lo fa tasi fine to lua le me o lo le saito e ave le tasi ai tu le tasi dia pa fa solo mai nga ngai lalo le fa mtalanga o le aso fa mai o le aso lo inga is a different day mai le mele na fa mtala mai i lumatu fa tau le to e fio mai su te tala tu tatu lenga e le fia fitolu fitu ta silima i tolu e te wala au mai ai, ia, mai fo so manatu, so filangalo, fa popo le tatu mta upu. Ia, le la tel no antu pe lava, e le fiafi ele, winga le tatu mta upu. O le melo na lua, o lo iai i tono le vaenga mo mo le tatu tel no ai. Iai loa fa ilonga, know the signs. O le mele iai tatu nga le pisa lava i signs. Ai lo mala mai. Al mele fa mai ai, vai ai mai loa la le wingo le loa mala malama ai fai longa ma meia ua va ai o fai longa le to e fio mai o Yesu mali ungo lolang le sifisili le ala uso ya mataulia la ngai a mata mai Yesu e tulanga mo me ta o fai longa lo tele mo general science mo fai longa e fo ele le taipela o mo popoanga o le amatanga o popo mo le fo pe o le mesia pepelo ne no fam talanga mo le fo le fai longa mo le na ai o le fai upu fai o le valu o na fa matala mai Yesu i le me ta o le amatanga o popoanga e le o onga fai ngol au skola ta o le the big bangs ia po le amatanga o popoanga i se tulanga e faatusa pe faatauanga i le fafine ua amata ona faatiga o le a fanau mai o ia the big bang o luinga o taimi ua amata ai popoanga ia e faasolosolo atu ina faatiteleina si o lava ina fanau mai le tamaititi so faitauina le faiupu e fa mai ona tala do Yesu ya tu fa pe atu ya te la to yo to ni fa seina o to se tasi a wa to tele o mai lo ngo fa pe ane o a unei o le keriso la to te fa seina fo itanga te to tele e fa longo o to i taua matala o taua i o to nei to watu tu vale ai
ia o tau nei tau atu atu vale awa e ao ona tau nuu o nei mea uma, ai le i o mai le ngā taanga, whai pue fitu, awa e si i le taua e le tasi nuu i le tasi nuu, ma le tasi malo i le tasi malo, no o mai i leo mafui i le mea ma le mea. O nā mea uma, o le amatanga ia, o pua ngā. Nā lai sa ue whai upo e walu, o nā mea uma, o le amatanga ia, o pua ngā. O le whailonga mō mua le ai whamatala mai i Yesu, e loa ai, ua lata tele mai, ia lona fio whalua mai. O le Mesia pepelo, o le false Messiah. Ale no foi teu mai, a wai to tele e o mai lo ingoa, o whape mai, o au nei o le keriso. E tātou te loa i nei vai teimi. A mei o signs, o mei o danger signs, o mei lo ai, ia tūlanga ua wifi tu toa, le toe fio mai o Yesu. Tātou loa i nei vai teimi, le toa tele, a mata mai lava le history, o le toa tele o tangata e tūlai mai, tele o tai lotu e tūlai mai, and claim themselves as Messiah, mai o la toa le Mesia, o Mesia. E o mai lava le teimine nei, o lo iai lava tangata, o lo whapena, o na o la toa manatu, o i la toa, po o ia o le Mesia. Le nganga fui la lewa iai mo le false prophet, po le false spirit, po le antichrist, o le nganga, o le titee i le keriso, ua matua mafia fia i le lolangi le teimine nei. O tangata tau whaase se, mo meo tangata e whiwa i ma o onga pepelo, ma o onga se se, tau whaase se tuai tangata kirisiano, ma ave ese tuai ila tau, mai le tele tonunga, po le whaatua tuanga wha kirisiano, lea tātou te soifua maolai le teimile nei. O le whaiupula e wha, lepo la pitai mai Yesu e wha tau i Mesia pepelo, ia po le false prophet e o mai, i le teimi nei, vai teimi nei tātou te eitu, uia vai teimi o senaturi ua te atu le teimi o le karesia, le teimi nei tātou te ei, e se le tāua mō i tātou. Whai mai o mai lātou e whai mai o lātou ke riso. Mai lava le tala whasolopito e pēr no whai tō tele i o tangata na whaiele mea. Tō tele tangata sāo mai ma whailo mai o lātou le Mesia. E o mai lava le teimi nei, whai mai Yesu, watch out, that no one deceives you. Aua ne iai se tasi na te wha se ina o tau. Aua. Saule le vaenga lona lua. O taua, matala o taua. Fa mai Yesu, ole ai taua matala o taua. I le lalolangi. E matua i tele taua usum tua whawhine, mai ale senturi mua. E o mai lava le temine o le meo le taua. Taua i le vaha au kirisiano maisi te le tonunga, o le taua i tutonu o mo meo ai, mo meo Silver War, pe tu i tau lava tutonu o tunu, o le taua o isi malo, maisi malo, ia, o le fu ia o mal temingi, o le alava i ei taua, o le alava e pisa mai, ia le news matala lo langi, i taua o lo i ei le temine nei. Pe le o whailonga e ia tātou te vaa i ei i le toe a fio mai o Yesu le whamatalaina. Whamatalaina atu e ona so. I ona so. Ia le fu o tātou whaitawina ma o tātou mālamala mai. E pei ona au mai e le whai evangelia o Māteio. Mai Yesu pe a o tau whaalongo iai. Aua nei atu o tu vale ai o tau. Whai upo e ono. Le si vaenga o mo meo mala whaana atura. Ya, nai te tala tu lava le tātou leina, tolu fitu te silima i tolu, pe eise tasi e fia walau mai, manua i el tātou taimi. Ya, mai Yesu e fo i mo meo mala whaana atura e o mai lau langi, me pi o mafui e pi o leonge, o wha mai, ya, o le tele o mo meo o lo tutupu le vai taimi nei. E ala le li tau, o le sami, o le vai, o le tele o mea o loha pena o na tutupu le vai taimile nei. O whailonga umalama ia, tātou te loai. Sā vala, sā sea, maua ni mafui e sea, maua
ia leonge mani lolo vai mani mea whapena mangi tsunami ala le mele wo ye le lolangi e whapena le ata o le Big Bang le no whai atuai mo meo puapua o le amatanga o puapua e amata i le ti ngā tinga mali e wha solo atu pe o le whawhine e wha ti ngā e wha solo atu ina sa putu mai ia le ti ngā o le tina o le asauni e whanau. Whapena le sa putu le o sa putu mai ei mala o le langi ma me tupu whana atura. Ma le si o le tala o le tau ma tūlanga o me whapena climate changes me uma o lo tātou wa ai e le langi nei. Pe leo whailonga e ia tātou te loa ai. Wa lata le fio mai o le tātou li o Yesu Kiriso. O mana whana atura. Ia, lea fo i e to a uma atu ia le COVID-19 fulmaleiva, COVID-19. Na visili mai, o se whailonga le mea o le toi fio mai Yesu. Absolutely. Na whai atu la ia lea. Tātou te wawa ai i le COVID-19 fulmaleiva, ia, ma le tele a wha mai o lo ia i le neiva i tau le lalolangi atoa. O mei e tātou te loa ai. Ua tele mai tu ai ngā wha mai, ua sa putu mai le ti ngā o mawhatianga ma puapua ngā ua o mai i le langi. Winga o le mea o tau na whaia le tangata, ia ua te tau na whaea le ulu o le tangata ke usiano mai loa o le wha masinonga ma le tō sa o le atua. Ua o mai, ma lata mai, o le afio mai o Yesu e whaia le wha masinonga. Ia, ma le amatanga o puapua ngā e peo nau taua, le birth pains a o wha solo ai ina maa losi le ti ngā o puapua ngā. Ma tātou i loa ai, o le a wha so o mai nei mala i le langi, a o lata mai le unga o mea uma, ma le toi e fio mai o lo tātou li, o Yesu Kiriso. Lesi mea, tātou te wawa ai anga i ai, o mo meo sa wanga i le kalesia, sa wanga i le au kirisiano, sa wanga o puapua ngā ma sa wanga persecution and falling away from grace. O sa wanga ma le te anga, whai upo iwa ma le whai upo se fulu, o le iei ne whai taunga whapea. Nā lātou tu ina atuaile o tau i puapua ngā, ma lātou whasio tia o tau, e ino sia foi o tau ino uma, ona o loo ingoa. A mata mai lava le senaturi mo mua, le tala whaasolo pito le kalesia. A mata mai e puapua ngā le kalesia, le sā wā Roma. Tele o le tangata feoti, tangata kirisiano, tangata Israelu. Ai sa, ua whaasāua ina ono le lātou teltonunga mo lo lātou whātua tuanga. E o mai lava le te mili nei. To tele o tangata o lo maari leu mo feoti, ona o le tala le lei e Kiriso Yesu. Puapua ngā ina, ma mawhatia, o le au kirisiano e maisele au misionare, e le tala whaasolo pito, no whaitau e whapea, e to tele tungata kirisiano na feoti i le senaturi e lua se fulu, na i lor senaturi se fulu ma le iwa, ona o le tala le lei e Kiriso Yesu. Le tala noa i le tangata e oti mali tile, tangata e oti ono le fina ngalo le atua, sawa aina, persecution, because of their faith. No inga, tātou wawai ai, ua whaasoro solo anga i luma, me tūlanga wa iei le matau tia, ma le leanga, o le lalangi. Nā vuto e tau mai le whai po suma le tasi a o onga se, whaase se e tangata e tō tele. O whai tau ina le whai po suma le tasi, whapel whai po suma le tasi, e tutu mai fo i perfecta pe pelo, e tō tele, la tū te whaase se fo i tangata, e tō tele. Tele o le tangata whaase se le iei le langi tangata whema o la tō perfecta, ma whaase se tu i ale tō tele o tangata. Ia, whea alua i alea, ia, sau i ngei New luaku i Samoa, whai mai o le perfecta, ia alu fo i ele solo o tangata, e wa ai loi se mea fau, o le nātua ale o tātou Samoa, ai loi se mea fau, wha longo o maka ukia o wavenga, ia, muli loi wavenga, ai ngalo, ia le commitment ma le leola tu ina atu le atua.
nei ai tu tonu o le whaoletanga, ma le mea sanga lue ma au na I lalo le au na le atua. O le mea lava leo le fitai tai e ina o nganga ona o mea whapenei, I e whai te te tātou, I le tele o le mea o le nganga tau whaasi se, ma mata upo te moni, o lo ua ta tele ma, tele I tu tonu o le lolangi. Me se foi nei New Zealand le mo le mawina le tātou te iai, tu tonu o Samoa, tu tonu o Australia, ma so se mea o le nei lolangi. O lo ua iai le nganga lea, o le antikeriso le nganga tau whaasi se, I tangata o le whanau le atua. Ia, nau te loa le fōua, wai atu le tātou wati, e lewa tātou no langa le tātou teimi, e fō le whamemoe, ia o le a whangata mai e is tātou talanoanga le e fiafi, ia la whais tātou talo. Mātou vi ia o ele tua le nei pō, mātou whafte iatu, ona o lo whetalai mai tu sa o le nei e fiafi e ala I lau upu, le mātou mata upu e peo na mātou talanoa ai mai le mata. Mai le tusi a māteio, le au mātou talanoina le nei e fiafi le tele o mea te tau no o iai lo mātou ola, I loa ma le sa uniuni e sa ili atu I lo finangalo lo mātou tua. Mātou whaftai le tua I ona o lau fionga pa ia le nei pō. Mātou wala watu o tama se e alofa anga le lei. Whamanuia I au tangata Samoa le nei lava pō. I le iai fo I onisi tiu te mga luenga si e whai wina le nei pō te iatu I mātou umai o mātou ainga. Nei fo I vai aso whengai o Samoa ma mga luenga si e whai wina le nei vai aso I ngā luenga le tua uli atu I mātou aso maliu manuia. Whape nao na whamana tui nā I lau maliu ti ngā Yesu mo le whaola tanga. Whamanuia I au tangata Samoa le nei pōlo mātou tua. Ia whape nao na whateleina pēr sovi inga lo mātou lihi. Lo mātou tama le langi, anga lei mai whamanuia le nei au nanga le radio Samoa. I ona taita ia mai se lau whai ngā luenga. Whamanuia, masanga whamanuia le tua I le ngā luenga. Ia, nā le mātou te talo le nei pō. Whamangalo mai so mātou se ia tu mau atu. Ia to e le vi inga o le whamanu, ma le whanetanga, nei maso mai o le whamavau ono Yesu. Amene. Ia, Samoa le tātou. Por kalame le nā. Nei e fiafi e le whamoe la tātou wheloa. Te amal vaso le la sau nei. Ia a o le vai aso atu I onu tua o le a tātou toe mafuta e fo le tātou te masani. Ia, e whai fo inai sa uninga I le aso freile o le aso malio o se mātou lotu pa leise le whansae te ulu iai. Ia, whai le mātou sa uninga le afos furu le aso freile whamanatu ai le malio I Yesu. Ia, na whai fo le to nai. Atu mo tātou to nai iai pa su atu. E se me te lotu ai le aso freile. Ia, whapena fo le aso sa. Le whai fo le combine. Ia, na sia mātou mawhtanga. Malanga mai fo inai mātou a uso mai Australia mo nai fontanga. Ia, me se foi o le whau unga o le mātua au tu I e whau o ila au a onga lei foi tau mwhainga o le nei tolu tau sanga o mamai. Ia, mauso wa no le sa. Ia, mala au atu, pe a whai e te fia mo le address e le whalsar sunga a mapsanga. Ia, le Harbour Praise I manreua le a whai e le sa. A le mātou sa uninga le asfreile le a whai I. Le numero fitu One State Way mangele. Whafsanga I tonu lava. Ia ma le tātou whale Samoa I mangele. Ia mo le fiafi. Ia whamola tātou wheloa I sesi taimi le lumanai. Ia mo le taimi ala tu ona le poni fonati. Wha soifua ia mo le taimi soifua.